Alright, I wish you my mama Kwasia Baa Emra Attention TV so. Enti un subscribe ya na wa subscribe ya mama. Na afin so now do comment about the chiwa bi mbia so no de ba. Ye be kenkan nyina na Emra sem no so. Asort out no de bi atimi aye fine. Na se ne woni no medin na aye nana agye isi kapa. Na wo hia me se ya na otim se me de asem nam. Nsem bebre na ekoso ewo wiase. Na ena no mempese mekoni gidigidi but edu hon so amati asim ye be kono kakra sa edu ana yeti asim ye fra mama bi Naana Brown wo mo anim no enim no Naana Brown ti wonim na no pia video ya ma no because metu ni fo kakra na masa bonechi kakra mama be so to UK yes why a blogger ye fra no Ng3g3 mama Ng3g3 ti no blogger Ng3g3 na business woman Naana Brown na the woman say omoye namfo emre bi atwa mu ana wo ma papia boilia na jaja na ene no Ng3g3 blogger no at social media edin semhunu because seven prediasa Naana Brown sa kwa kwhye na dum the we as yase wo sene wonyonko a otan enya nti kura anti na mbaye wo sene wonyonko otan enya nti na mbaye na Naana Brown ene Ng3g3 video a me share no Ng3g3 se Naana Brown abra ne ngo na enwo no odi esi ho afe oni ngo no osole a otuka akọ supermarket koto mu beti enti na chese Ng3g3 ne Naana Brown na muri nyina no kura no onyini ni that is the first case okay tina danfo a oni ni di Ng3g3 se FDA for enko check Naana Brown near because a fake a poisonous na Ng3g3 na so onu na no advertise Naana Brown near mama no because a blogger UK tiniama wo advertise no advertise ya abo de uro na no so we a good blogger no be the product bro say che na advertise ya as so we inquiry say ade na nipa no de ba no eja anase enye me boa good uhia ansa na wo de beto platform so a wo de ato because later say FDA for who say product na e poisonous a utimi nya ansem because one guys I will support aton the boni amobi but when to me and kind in the first place I need underground research and now we need nya ansem no wo say ni product no enye FDA for nkwache no ana Naana Brown so be tisi abontene so no kike bi kire oluman misu oluman abrewa no Ng3g3 enti no Naana Brown so afire ele Ng3g3 se Naana Brown edi agora obabobo ni nsemu panie which means a threaten na obi nkan kire sa Naana Brown say say when you are a business minded ma obia keke and say business you see ya business and you obia keke nti no me ye me business na madamfo asimachi kwaka say me product fake as madamfo no nya adwuma FDA nti no me ne FDA fo ne wa asem FDA be hana me product ne nya amutime de me ko yenso omu gya me eno no another side but coming out with anger now be fire Ng3g3 no I think that there is some small loopholes kakra because say who your business woman who say you feel be risks na risks no enye say wa boka nko a obi kura timi sorry tia product enti no Naana Brown no ma me no me ne we ayi kakra wa anya ade wo ho ba mon ka je Ng3g3 say ewiase se wo say ebia mu mmokoku a ebubo wa obi a wa danfo woni ne nam onim wa otimi ma no hu a obi a ote wa brochima mu se di na so otimi de hu ne sha fridge mu afi busumi mienu busumi miensa busumi watwe achi na ba wa te be tro o page so that now Facebook social media abeka se ono ni papa ne fo or a wicked person ni product ya poison it means one guys are not yan paibo sobolo you need sobolo mama Ng3g3 you need sobolo typical sobolo we adum chedi ade bi ne de be ma ye be ma adum chedi sobolo ni bi
mote ho a social media no menim sene mu social media ne fa yen se nipa yen gu nipa ni maase enti wo akwakotena suno mu na obi so tie awia mu ha Ghana opepo pra we asase popra asase a wote so a se wo beye yie se wo nya yie kwa obefa so didi enfo bi a ho no oba besia apre ni moja ni no wote suno mu gibro ni sikedi e ka kire Ghana fo se oye poise wo se no se ba hu so ni se dan ye adwuma anse hu so ni se tan ye adwuma obi o se obi bia no ni se tan ye adwuma obi a o se obi ku obi ani mase funfram oni satan na ye adwuma enti no se o ya ade a huni se ade na wo ye na de asem ba you are friends me bo anyege ani Naana Brown you are friends enti mun kecha Naana Brown se ni business na wo ya na onja na nyege asema no forget about Ng3g3 you know because before yanje wuntum no before be ma on chamber product no nim di onya o product mu na oto enti Ghana fo eto Naana Brown product ni sabi Ng3g3 nim na nsa ntwen wo mu Ng3g3 no omo branch Ghana fo eto Naana Brown ni ama no onye nipa ntwen wo mu obi adidi obi anom ewiase obo bra kese ye no ne se wodidi aden because ye funu no enuti ni yebere enti no bra no obi adidi obi anom enti wo mu eto Naana Brown ni ama no Ng3g3 nya beta ntwen wo mu until no in the first place no Naana Brown should not even retaliate say odi Ng3g3 ujana come obeja or come obeja because the best answer for a fool is to be silenced. The best answer no be the asem no person o mani panie total foolish ye din or kasa akwa ni pan na oni no confuse sa onya papa. The best answer for a fool is to be silenced. And then when you retaliate, Kwasia as a would defend it because when him say at the end of course no person would defend it. What I say, Nana. Oh yeah, mamma, me no na tea from her. Chunejana see a higher form to Yajatum because a form so ampa. Nya form one. Kaso de ni ba kwa kwasere obi. Na kwasere obi na yakuna so da fo akwa akobu obi. Na makum. Tino ya fuom enya bebe ansi wo bebe a je se fuom nko an betimi asi because fuom no nnua nko an egu ho mra bia ni ho tino fuom tino soja ni akwakosra na danfo so ebe ma so yobo akosra na oba obi akunu yakunu no yesi adenti nya ku soja ni ko ye nko hwe area boys ye ko hwe wo mo no ebi afam agbu tan tino robbing Peter to pay Paul. No be na wo de aye so jani no but you see aya na sometimes no niam bi wo ha sika me dwene ho am se ananti ebe ye ni coming to social media what ya bro che threat obi wo Ghana we say kabadeta bia na fo ache ne da we say bia na fo ma so ni mu wote obi ma so threat obi wo Africa Ghana say ka we bia na fo pa ma che no say me de panie ebe wo nsam. Okay. Enti fapania wo nkofo nsam na da owo be fa wo no hona bo nse say wiase no ewura. Ofram Nana Ejessica pa channel no eye Attention TV. On subscribe ya no wa subscribe na bia at me aye fine. Na ma men kanfo University Foundation ba ho. Wiase ye bo nipa bra wote ase enye akofo wo ansa twu ye nkofo dimirika kikikiki. Wote ase kura na osere bia ko munya ma no. Enti University say wo boa ewusia kunafo ene agyanka. O 1 cedi 2 cedis no o de ba bibia betimi aye fine na ye de akopo omo na Nyankopon ehyira wo beberebe. Nyankopon enka ho na nhwe wo so. Bye bye.